Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama Abang Betawi di sini. Kita langsung cobain aja dulu misi barunya. Electromagnetic or EM storms have occurred lately due to solar activity, and the zombies have been observed to be more active after these storms. EM storms can also have an impact on communications, the power supply, and the weather. We ask survivors to step forward to help in our response to these storms. Langsung ya. Langsung aja kita gaskan misi utama hari ini. IM mana nih? Cuma ngomong-ngomong doang kah? Mana kita? Lawan badut. Shit, sakit banget. Oh ya, sampai kena ya. Loh, kalau dilawan ampret. Sakit juga ternyata. Sakit bro, sakit.
Set, apaan lagi nih? Injek, injek. Dan mana nih? Misi penyelamat. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Ini gue suruh turun ya. Ini sakit gak ya? Oh, ada itunya. Ada radarnya dia. Mari, Mbak. Set. Get. Kuku, kukuruyuk. Tong teng tuding tuding. Mana? What are you looking to buy? Tudi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 
Hmm? Hmm. Ini mah misinya panjang anjir. Kerja nanti malam aja apa ya? Nggak ada batas waktunya kan? 13 hari batas waktunya. Ini dapatnya apaan ya? Nih. We're running out of medicine. I hope Dr. Michael and Sherry can get some more. Oke. His power supply is unstable. Oke. Dapatnya apa? Najis. 30 hari doang. Dengan gue tuker ginian. 30 hari doang, cok. Ya ampun. $100 silver. Oke. Dung ding di dung du ding. Kita ke bloket aja dulu nih. Sekarang malam Jumat ya. Kita lihat di bloket lagi pada rusuh gak ya? Semoga nggak ada yang rusuh nih bloket.
kayaknya masih sepi dah. Lihat. Lagi ada yang di Plaza Golo. Sini aja ya. Siapa tahu masih ada sisaan. Ada sisaan nggak? Ih, ada kan? Hoki, kita hoki sekali. Hoki, kita langsung ke sini aja. Ya, internetnya nge-drop lagi. Mumpung gak ada yang ngurusin ya, ayo harus cepat. Bad person? Nah, I'm just a soldier. This world. And this world. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Puny, crushed just like that. Didn't know what they were up against. Bad person? Nah, I'm just a soldier. Crushed just like that.
ammo! Cover me! Admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Halo, halo, selamat datang. Bang Lele. Lagi aman nih, kemarin rusuh, gila. Gua kemarin susah payah blockhead. Semoga sih nggak ada yang begal hari ini. Untung kemarin gue masih punya stok kan. Jadi gue langsung ngambil stok, gue langsung ke heli aja. Gila lu, yang ngerusuh 10 orang lu, nggak main-main. No. Kita ikut orangnya biar nggak dirusuh anjir. Gila, kemarin hampir aja gua nggak dapat blockhead. 2 jam gua dirusuh. Pada rusuh 2 jam.
Semoga aman gak ada yang rusuh ya. Waduh, itu ngeri tuh yang kayak gitu-gitu. Serem, Cok. Begal. Mereka mah niatnya cuman pengen ngekill doang sebenarnya. Kampret. Cuman pengen ngerusuh aja. Dua lagi lah ya, lumayan. You're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. I'm just a soldier. Duh, nge-crash. Yes, salam nge-crash, bro. Ya. Nge-crash, kampret. Ya, diambil dah. Meninggoy dah itu mah. Ya, diambil dah itu gua. Box gua diambil dah, meninggoy. Mana pas banget di situ lagi, anjir. Kemarin juga nge-crash ini gua repair download ulang, kampret banget. Please lah. Semoga nggak mati, cocok. Mati kayaknya. Enggak, cok. Enggak. Temen gua mana? Mana dia? Ya, disconnect lagi. Ya ampun, masih rame. Ya ampun, habis lagi.
Ada airdrop. Bad person? Nah. I'm just a Rame banget. Mending gue lo. Udah gitu raja ya. Mending gue lo. Gue lo. Satu lagi ya, airdrop. Deket. Terima kasih. Ini deket bro. Lewat mana? Sana. Mana? Hitam. Airdrop pak. Airdrop pak. Gue ngeri di bokong doang cok. Kalau ada orang tuh dari kemarin begitu gue dibokongin. Jangan ngambil nih bareng-bareng ya kan. Nggak taunya dibokongin bangke bang. Hancur dalam 4 menit. Santai dulu gak sih? Ya. Oke, saatnya kita langsung ke sini. Alhamdulillah cerah sekali hari ini. Tidak ada yang begal jam segini. Aduh, apaan tuh? Aduh. Aman damai sentosa. They really didn't know what they were up against. Nggak ada yang begal bang. Santai. Aman ini. Nggak ada yang begal. Mana? Lu kagak ada itunya. Oh lu kagak ada boxnya. Oh boxnya dia di depan. Gak kelihatan ya. Lumayan nih pelor. Oke. Kalahkan pemimpin Eagles. Dimana ini pemimpin Eagles?
Sirkoya ya. Pemimpin Eagles tuh di mana? Pemimpin Eagles. Sini anak. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most. Langsung dilempar bom gua. Oke, sudah kelar. Kita pergi. Tinggalin aja. Apa tuh? Ini masih ada kah? Kita lihat, lumayan nih. Masih ada kita. Wah, habis anjir. Pulang. Nanti ada yang rusuh. Pulang. Mana dekat? Ramai banget itu orang-orang di jalan pada. Pulang. Udah kelar. Dengan selamat, alhamdulillah. Stok kita sisa berapa? Kita lihat. Ada 4. Lumayan. Ada 4 stoknya. Aman. Santuy aja dulu ya kan. Kita pulang dulu. Kita taruh barang-barang upgrade. Ding. 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 Anjay, kostum baru lagi. Anjay, anak disco sekarang. Iya, kebanyakan silver terus emang, kampret. Susah dapetin itunya mah. Widih, keren ya ini ya. Nora sih tapi enggak, gua seneng ininya aja nih, senjatanya. Batu kita taruh.
Nah ini kita masukin aja dulu. Batu di mana batu ya? Kapan taruh sini aja. Ini kita ambil. Nah. Deng deng deng. Hari-hari silver emang. Hari-hari apa kita taruh ini aja dulu ya, kita kumpulin aja dulu kali ya. Mana tahu kalau dikumpulin hoki. Hello, everyone. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We need more fuel, though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories.
Oh. What a lively party! Dikit banget lagi yang ambil. 11 orang doang. Belum. Anjay. Bikinlah. Bikin pakai bahan-bahan. Pakai tabung gas sama yang pakai RC. Bikin pakai bahan-bahan. Pakai tabung gas sama yang pakai RC. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Expect everyone to be a walking encyclopedia. Surviving. Give it a go. I'll go with C for the next question. Just a random thing. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one. Itu efek skill senjata pedang. Kelarin misi yang cerita, naikin reputasi.
Iya, yang side quest, yang cerita. Iya, soalnya pakai 4 biji itu inti core. Oh, BS gue lagi error nih kayaknya nih. Ding 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 ding. You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. I'll go with C for the next question. Just a random. No one knows more about survival than I do. Masih 54 ya level I've got plenty of books on survival. level server. Too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question they don't know. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." Take part in the survival. I don't know why I You know can't that, expect but everyone to be let's a walking dance. encyclopedia. Give it a go. I'll go with C for the next question.
Ya lah, nggak dibuka voice-nya. Ngapain masuk voice chat kalau voice-nya nggak dibuka? Kampret. Here. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be Biasanya ada away with itu ya. gentle sea breeze. It's great being drunk. A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Bottoms up. That's how I like it. I hope our camp will grow bigger and bigger so we can eat meals like this more often. Mana itu? Sini dah. Sini. Bentar ya. Dering.
Kita coba sebentar. Mana? Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Ini layarnya kagak bisa kecilin apa ya? Mancing mania mantap. Oke. Mana tadi? Salah.
Teret, 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 teret. Ini cara ngecilin kliennya gimana ya? Gedean ini weh. Deng deng deng. Gabung. Hop, kena kembung. Ya, jelek banget dapatnya. Mancing keributan. Aku lagi mau ngumpulin gold nih buat beli senjata level 60 nanti. Nah, apa nih sekarang mah? Zenki. Lah, kocak. Ya. Ya, dapatnya gembel lagi. Yoi. Dapat kos kaki anjir.
Wah gede nih. Goyang-goyang layar gua. Anda. Dua umpan lagi. Kampret pada ngikutin lagi di sini. Wah gede nih. Ya, kedua leaderboard. Leaderboard kita kedua. Hup. Gede kilo. Ya. Beda 20 anjay. Gara-gara dapet kaos kaki bangke. Punya Rocky, punya Zinski. Misi kita belum pada kelar lagi inilah. Theoretical base jam 9. Aman. Permintaan supply aja dulu kali ya. Ding 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 ding. Wah, ini mah ada di rumah gua semua nih. Ini gua kayaknya nggak ada ini. Kita beli aja. Nih carinya di Rockridges. Woi, Bang Lele, damage lu udah ada 450 kah sekarang? Udah ada belum? Oh, di sini bagus ya, ada ininya ya. Ada kincir-kincirnya ya. Kita pindahin aja apa rumah kita di sini lagi. Sini bagus, cow, ada kincir-kincirnya noh. Santai dulu bang. 430-an. Di sini bagus nih, ada kincir-kincirnya.
Di perumahan gua kagak ada kincir-kincirnya ini. Gembel. Cuman bukit tandus anjir. Cuman bukit doang. Tuh. Oh, di sana ada kincir. Lagi serangan bau radiasi. Stronghold 4. Habis. Loh, OBS gua error lagi, kampret. Ya ampun. Oh iya. Ya yang ngadet, cok. Wah, nggak bener nih bangke. Internet gue lagi masalah nih kayaknya.
Woi. Ayo ready. Ayo bang, ready bang. Jangan bengong. Halo, halo. Dia bengong. Ya apa nih yang error? Korup data error kampret. Dere dere de 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 de. Hari-hari. Kemarin lancar gua. Kemarin enggak. Kemarin pas udah setengah 12 baru error. Masih error lagi ya kan. Kalau di PC kliennya suka error kampret. Tuh, korup data phone. Please verify your installation. Wah sumpah sih ini. Ini harus gua ituin lagi nih, recover. Korup datanya. Ada virus kah? Kita benerin aja dulu coba ya. Perbaiki ringan. Oke. Kita perbaiki ringan aja dulu ya. Kalau masih nggak bisa, ya mau nggak mau kita download dari awal lagi dah. Kita coba mana. Capek.
Ya lama dah. Nah ada event lagi. Baru mau belajar piano gua. Ya, suruh download lagi kan 3 giga. Berarti korup bener ya. Nge-crash. Entah tahu-tahu filenya hilang sendiri kan kocak ini. Suruh download lagi gua. Kampret, kampret. Emang dasar kampret.
Bisa-bisanya lama. Lama lagi. Oh, dededede. Dededededede. Ih, kampret. Iya, aduh banyak event. Kampret. Capek banget dah. Dedededededededede. Dededededededede.
de 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 de. Ini yang error. De 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 de. De 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 de. De 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 de. Udah kah? Duh, belum lagi. Lamanya. Oke. Bismillah. Semoga kita bisa. Toret 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 toret. Semoga nggak error ya. Mana nih? Please lah, jangan error lah. Nice. Oke. Aduh, telat bro. Itu orang ngapain di situ anjir? Bukannya bantu event malah di luar.
Duh, nggak ada yang kesana apa? Halo, halo. Aduh, kagak ada yang kesini. Nih, nggak ada. Low. Anjir, gue sendirian, cok. Goblok, goblok. Anjing, gue sendirian. Tadi ada yang mati satu ya. Aduh, ada yang datang lagi. Aduh, capek banget, cok. Gini banget ya. Sumpah lah, ini guild gua kagak ada yang ngerti main, cok. Ya, telat lagi. Enak banget musuhnya. De.
Der der der. Ya ampun. Menenggoy gua. Capek. Capek. Ya salah.
Itu tembakin, ada yang di atas tuh, musuh. Aduh, bangke. Lah, mobilnya miring. Set dah, 7 orang doang di sini. Musuh banget nih ininya, kampret. Yuh. Ya udah. Balik. Mana sih?
larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. Oh kena ya. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Gila. Making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Ya hilang raja ya. Red kampret. Buang-buang amunisi doang anjing. Capek.
Sia-sia. Capek banget cok dapat kayak begini. 27 orang yang on loh. Ranking pertama. Kita keluar camp, kita ganti camp yang lebih kompetitif. Paling enggak nyari camp yang apa ya, yang peduli gitu. Soalnya level 5 lah.
Overlord. Special Ops. Special Ops. Oke. Kenapa lo keluar? Ah, capek. Nggak ada yang respect habisnya. Gue aja tadi baru masuk itu lagi ini lagi nonton YouTube aja lupa ada suara radiasi. Ngajin. Capek. Tiap ada event guild pasti kayak gitu. Itu problem pertemanan. Tuh. Gue pindah ke Overlord. Pindah ke camp Overlord. Ya udah ayo kalau lu mau misi. Ini Overlord sih dari kemarin sih, Bang. Ini mau kemana, bro? Ayo. Misi apa nih gue yang belum? Lost City. King Station loh. De. Langsung maju aja, langsung maju.